Chibanza echo kwezo kwa mwenda opportunity nsya nichimanyisa ngo basanye okutandika ekintu kisya abo kubera bibiri bitakugenda mu kwezo kwa munana. Maybe you change the strategy to come and asakore bitu byatambura umuringo gurugwe na kutangira kwa basaba n'ubatu gitaho program Sisiimuka gashekeri izoba. It's a Friday rero akatano okwezo kusaba kurunji muno wakumanga n'ukurunji ko atana hakutwaye katozo mu weekend zote nakora twasibura amazina ni Bobs gubire by'umuranga gwa gavumenti okwebwa ngo abanya-Uganda binji twajibira mitu bya science gavumenti kureka ngo abantu ibintu by'amakorero twabitekamu omwete twarugarure ngo twaza harunda aza ibyo tubikubasika gavumenti tatiro abantu nkunyina mu studio undi kwenda kuba ninganira nawe ahabasa kwana kushobora ahanshonge jumjenyi wanje kashekeri izoba ni engineer Raymond Kamugisha na rugamba jizina taito waza kujega mbere ni nkoranka director wa presidential projects and industry hubs mu State House ningo mu ihanga kandi ntukora habyo kuskiringa abantu bari addition n'ibintu kuko ndabashobora n'abashemerwa ba okay yes engineer Kamugisha Raymond ndumjenyi wanyu kuko nagambira kandi nsakagamba kwatira nibye myooga iwo murebe no tahira munkahi no basota okutani uko wabasa kubano iseho umuwa gutari guminga shogundi government ne baseta kwera no rwo mu State House eco kwanza chabyona ahawenchi State House ninga shi government ejinshonga ejine mamani minji munonga ningira buri muntu ari kutura mu Uganda nakirira population yemyeto area above 70%. Yes. Kandi na institutions zikeyongera tukatugira university mbwe nati na university atano nina omuyihanga konko buze yongera university abantu emirimo negumwe buzire kandi ushanga ngo nabantu na skill no muntu amazira mu university ninga acibaherzo kushoma bakimugira ngo oyine nanka skills cy'ukomoro ubundi nabwo shanga zitakugira ki shanga nabura so kandi nabantu n'ibura ry'emirimo rubaringi so mbwene president anko kujata reka tukorogundo muhanda tukore nk'abashayi no kubakozire tukore nk'abamareji yo kubakozire tukore nk'abasinga ko bagizire ki uko bakozire bakakwata batandika hamakorro ninga industries inche ninga industrial hub baskiringa abantu babo kugunjuka ku meeting challenges zizabizirho birobo so nje kiresire ensi zagera zakora speed so mbwenu nico program tujinire bamani kugira ngo minyeto ngo percentage y'impango kandi tuyenda babe skilled bafune kubasa kwegasira omagaraga bonaje. I understand mutwire muri mu byanga bitarimo na bimwe kandi na no ruciko rumwine kuno actually omuchange cha kuno noza kutugambira ningahi kandi ejo meeting ngashi kuvugana kujenderire kureta hoci ekikuru ekigenderwa cyo kikorwe rizoba today meeting abantu bankore nkore zona industry hub atabutu ku meeting abankore zona industry hub ekigenderwa no kugira ngo twirenze torori hangariyona industry hub ni 19 kandi ziri mu hangariyona. President akateka omu bicoka byona bya buri nanka abwenshonga zitari mu nazo one ntwegisa abantu ninga kintu kurengo development ya balance throughout the country no mati ni president atari selfish na ndaburu buri muntu wena kwatweho so ntutamburi hangariyona konkamwe hatu omugisha gwa kwatankore rizo tube turi toro tukaturu mbendijo tube turi ntoroko twaza kasese tube turi kigezi nyumwazi mwene rizo baturi ngahi muri nkore na masaka zakuza nkore na masaka mu afternoon ekigenderwa no kugira ngo ntureba stakeholders leaders abantu ni RDC ni diso kao commercial officer district agriculture officer tureba chairperson wa youth chairperson wa barema chairperson wa wachara district level then tugira hona na elected leaders chairperson LC5 na no ruling party na no municipality na army so all administrative units sinchira bajecherwa
abaje kirwe 10 hata abantu 10 no tuza kuvugana eri izoba urwo mu district zone ziri muri inkore ankore twine administrative units 17 so tuza kuba twine abantu 17 kanuru kigoro hangu abebembezi yes ba ankore bona ekigenderwa nubo kuselectinga beneficiaries abo kuje mu industry hub kozo baronda kumbuzo tunyoni njanta mu industry hub so industry hub skilling abantu skilling abantu for free okubiyama no kwabusha cost bakushashurira then training materials nezabusha okurebera wori yo mu industry hub twebye mbazi nebyabusha tugaruka tukereza na nemfarasi akira karukumara ryaho nabangurwa ejemyezi mukaga yo kumara rubaya yankorera rubaya okay shoza harubaya so ejemyaka yo kumara industry myezi mukaga yo kumara industry hub mfano takwe no muntagira iki yayirarikira okay so everything kiriyaho training materials rezabusha kubiyabona kwabusha food ne yabusha so no mugisha kwa man so ntantwenda ngo abaridas aba batora ndaba abantu abataratungira ko mugisha gukushoma ningabo abo ensi yagumira mukake hatubabe no bijo mu industry hub skilling kandi qualification no kubutashomere tiko marujungu kandi yaho ngitire n'umurisa no se kwego kubije eranda te kubuza abantu kubuza no murujungu ngotakurumanya so nicyo kigendero cyo kugira ngo turefuna ababembezi tubashobore ibyo bintu baselecting abantu twenda politics bari wa opposition bari wachi ije program y'abanyarwanda no jano to gita kasto imyaka 18 mpaka 35 kasta uburyo myegando ine nini endanga muntu no gukota jine ko kanini era ko jine nini yawo then er kugamo ko yo myeganda ekindi program major balance between females abakazi n'abashije 50% abakazi 50% n'abashije kasto ine myaka 18 mpaka 35 genda office ya RDC genda mu chairperson office ya chairperson w'eminyeto genda mu office ya chairperson w'abarema genda mu office ya chairperson w'abacyara zo wa LC5 wawe zo wa meya wawe yero municipality so such that ojiroti ngenda kuza kushoma kurize ka form ka feeling it's a first come first serve ekiruncha program eji abantu bango bagikunzire munonga so ntwatwine challenges batujya ngo ubundi abantu bije bingi kandi tubiri wari kwasa kuzayo because hat courage capacity yitu nkaruba yatwine ntwara abantu birana buri intake ngo ikintu cya program eji yekiruho ekiruho musiba na wa president Museveni nabo kwiza abanyarwanda kuba mbwenu intu byagumire konkate ni ndeba abantu abakurugamo ngije utugraduate nsabargeremo nora abana ngo abakurugayo batandikire kutanduka ho kukorwa mpora bati bagenda umesha abako barugire yaba kwako bagire mu society mwino buri boko batracking mukareba uko barine bakora kugira ngo ba inspire abandi eji program nayo mutano twine database first of all nicho twetera aba leaders aba so leaders district leaders aba bine kwa accounting abana aho kuruga yes first of all nubo bako batereza kandi tubi encouraging kugira ngo no barije kandi gire ngo ndikawo ninga ndi meya ninga nchi kandi gire ngo wantungamo municipality ninga shema so imo mwareta abantu mareta abana mukabatereza mugaruka mwiza mugaruka mbashura mureba abana bashoma ibitwa batwariye nibyebyo then bachimara graduating kandi mugaruka mba following because field abaza because ate into baskilling into training courses tubetune mukaga hatuzena kongera mezindi bibiri training akapentre ningo kubija okosebyo ma welding twine tailoring ningo kubazira twire hair dressing ningo kusuba amashoke no styling no kore byara nakikoze no rebe bero makasente kingi nyegana tubacenda kushemba mbe nakurebekaje twine yo bekare kuteke mgati yes then twire na BCP building and concrete practices no kugokombeka twire rangi kugira cyo byara tugesaho umyezi mukaga to kwetaga kuza ku maremi emyaka 3 muno yega kuteka itafari argenzire no imeze mukaga hano wayigire tushobozo genda za gukora kasente hati nsakongera gukora nkito then tuongereho no ku weaving and knitting gukora nk'amashweta na chingero so izo nzo kose munana isuza
kugambira abantu ngo next intake batwereze abana babo ngabana banyu batwereze tubege isomo ry'ibyo tubagonjure tutandike kureba ngo irande twagitwara mu mishi initiative neza ko maguma tudeka meze mukaga ninga there's a bigger picture hariho ahituworecerira ahituriyo tuza aho umyega ndashemire kumanya ekikuru hati tutandikana na twenda kwiyaho ibara ry'emirimo twenda ngo abana tubagonjure beje hatwo kugenda wa practice now district twine plan yo kugira ngo cause hub no reningi kandi abantu kwenda kuzabona bingi so twenda buri district eteke ikweta common user facility nangona ndakushobora bingi biri mu hub industrial hub tekora mark skilling abana cyonka no twine vari addition kugira umutinda bintu icyo cyakiri yaho ko kucomesa wacanuka hato bwachongera value because cyakiri kibisi njujunda hato kuchikoma kituraho konka wachikwate cyorgano kachuruburiro kachiha mukongororo gwacho ukachitom buto ukachitom kavere hata nabwo kirengera ki ahamutindo atoshaka kusti echori ecyanjye basagura shinji bibiri wacanuka wachurubura wachitom buto wachiparking mu kavere kirigame nkomezi iri hard cone niyo value addition so no kongera umutindo ahabintu mwe no muri nkore abantu turi abahinzi b'ibitoke turishihakiza program za pibiri zihezo but hati ntwenda kora abgoze tutandikira wa nkore na paper bags ukora paper bags is it environmental friendly yes kugira ngo tuzukuteganisa ubutonde bwensi uhanga bwensi because vera bwatam so ntwenda Uganda yona kuba nitse kugisapura ngachi paper bags areka ku importinga paper bags zo kupaka mu supermarket kandi zergo mbirire ibiri byo mbere ibimtum so factory ho twaje mbishire ho nehwa so nsa kugiteka hariya staff bakora paper bags supply ngihanga ariona ni staff kana ngo yona tugisuply so tuendera engineer Raymond kwa basabona watu gitaho mjenyi wita Shaka Raymond Kamugisha engineer kandi director presidential projects hamwe na industrial hubs abanga etari ya Uganda omuntu nasa kutekateka tuyenterera za programs za government nyinji munonga president ateka mu mwete kujya mu chikoro konka specifically ahabwe ntebekanisa how serious umuntu abase kuma konka no manage agadiye nyuma y'edi program ubunda kamanya umujinyo kugira first of all emyeto tukira stero muranga stumbweno izi programu itetubatamu igi program niyo mutano wane bemberwa mnyeto hey that's the first indicator kuri ngo ndi serious yes kandi umuntu ari kumanyembera zo muntu zakugira kizo mwega ndazakora bamwe echa kabiri Twine manya mateka manye ya very flexible cyo kugamira ngo mbiro bishatu atwayitorire nanga almost western Uganda yo natwaje mwine neyemenyeto n'umurendera amani nkabo agamba nagaspida go takumanye kandi kintu twikiriza corruption yo kushira kuri leta kusise bintu twakwata namwe nakomera abantu abo kabantu nkamushanje umurango nabembagizo kwiha abana kasente mpereze mtware ibiri nkuteko mu industry hub echome and corruption division ya state house nezire yakwakira so it's a corruption free kandi n'ikindi transparency twita leaders tubashobora leaders abo bokamubete bono bagenda na entebekanisa ni emwe ya transparency John baronda abana mwine kumukubasha kubakorateza mukareba abana ba leta mukabatrackinga mukareba ngo abate batabanda baba mu bakama abamwine Twine a verification team ne verifying first of all katu atinga district za kuno zireta abana 22 now hatinga shema bagihereza abana 22 mwe wasanga ngweka yananga ya leta abana babi kandi Twine gombara zikurenga 22 ejo ni corruption indeed so verification yachebire twamanyire ngo aba bena kutunanga so to verifying kutumwanga so Twine tracking system eri kutrackinga Twine na database twandika records z'abana tuba following nabahika hari ntubaza twabakosa interview noruga hireta nine ndanga muntu nebireta manye norugo mujaro shite na kiti tukumatugare tubango abantu baramenye kuba balanced at least burugombo rejechere
burumurka bujwekere mpora bityo. Okay. Wabara kutogitaka shekeri izoba ekibuzo cyanje cyamuheru. Do you have other partners on board? Abumuri no mukora nabo ninga okwenda for example zaba tutors mu bihankahi ne bahamuri no mukwatana sana bikibuzo cyanje cyamuheru turukwenda. Yes, our partners and kurengana na Ministry of Local Government. Local government nibo costing a program so kurengana na districts. These same leaders no tereza instructors and what are constant n'abantu abo kumanya urwensi. Turi mu rucyori n'abashoboza mu rucyori. Turi nkayi n'abashoboza mu orumeno mu rwensi. So kugira ngo umwana no bakubataragire mishomenso. Kushoboza mu rukorango jegere ki oyitegereze. N'ekindi and kurengana na UPDF tune mindset. Okay. Abana kuba kwiza tubatari chaka mchaka mubatendeka bwe gatimu akaba manyihangari yabo bekunda beyonja so bagenda then tukorangana na Ministry of Education. Okay. So Ministry of Education hari ekitongore cy'abakwita DIT cyo kwereza standards so nkiba examininga tubaheza certificates. Okay. Tuba certificate level 1 and level 2. Level 2 certificate nengana na high. So one on that kwesimba ninyenda kuzanka yimureke kufoginga papura iweja industry hub skilling oteke mgati ningo bize kora excelling twereva tu ya ogerera yo yojibike haraza abantu ko bagire ngo ngo tarasomere yukora nkakaruru nkakakiza ugendo yesimbe then ba kubara afiteganse ba mutasomera abatasomera bakutera karuru warabamu bakiteganse bakutwara umukoti yo yite kitogoro cha DIT nzari nshobora ngiye iteka rya Bitvet Act na National Council of Higher Education leta equivalence oyambuka bakita ka sente ka ota mwene kinkwenda kugamira umyeganda neki icyo ne cyamwe ningira ngo ogumugisha kwizire kandi umushangwije rumwe ngenda tu gutware very serious following up to be interested to zomba leaders bitu kandi nindero muranga tuyihe corruption no program iki bakwata abantu mwe otagwerwa kagwe okahimuka nekindi numureba amahanga gana ngagenda nga tuyina abantu ko umunanka hata umuntu arasa kujya tinyo nakuzire ninyekorere byanje tuyina abantu binji ngo muri mbara storm ningo muri nkore harimo abawe dazi harimo ba bekazi harimo bachi borede mbakore mirimo yabo so nabo tujya ko upskilling short course muje weekend tubegese machines zito ziri sophisticated muzego mu weekend DIT kwe certificate yawe level 2 ukwate haya yawe ubujino oriyo wawo star na naba reba export ntuire hanyire reba export yo kutwara abantu ahero ntwenda temo mutindo hata mwago kutwara umuntu akaza kuba hausigara ko kugenda kutuma kuteke mugati hata mwago kufuna miliyoni yema kwa millionaires yibiri. Okay. Amahanga ka Egypt nga depending ngafuna $9 billion buri mwaka ukurwo muri reba export. So reba export timbi so ngendo kujirating just konka batwara skilled labor so ntwenda industry hubs zikiri abantu ito tugira abantu bo mutindo bagende bakora ka sente Uganda tubonera. Raymond Kamugisha, engineer, over the post upon Nituganiira, he's the director of presidential projects and industrial hubs. Watujangor ko uruchiko ruringahi Rubaya no hub industry hub no chikamera biharwe wano zakar henjere no industry hub yankora eri konkonta kafa waza yo hina banda bayita aba leaders bitu okubasa kona babangora abukwatire na program age konkani tutwantu na mutwikeho obaseko ina akatariye bakoine inde no katera antu ine RC5 twesireba RC5 bora chairperson baruri ngupate twesire chairpersons beminyeto district chairpersons babachara chairpersons babarema twesire kao twesire district commercial officer twayeta district agriculture officer because twine 4 acre model mu industry hub twine 4 acre model tanto ina kwegisha abantu agriculture practices modern. So nabo tubesero ba district agriculture officer then twayeta diso twayeta RDC. So mwejo mu industry hub twombeche Uganda. Raymond Kamugisha kutugitaka sheshaka kandi katwamengu yo mu Uganda waza kujecho wakora otakaga mushita no wasa kutandika muchirikare you never know wasa kodi bareba ko identifying okumuri muri yabo baragende bakaza kubona ba skilled. Generative West akashekeri izoba. Raymond, thank you so much. Nugudu mundu jo garuko tuncheho twasa kujya ibinje bitwaganira tugaruka otakaruka.